Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko Mr Post Mr Power siku liyeza ndlhuvu va kombisa ku hlamala leswaku hikokwalaho ka yini va wela eka nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta va ti karhi ti nyanyula ntshungu erivaleni ra mitlangu ra Impala ePhalavurwa eka Limpopo Marula Festival. Tanihi ntolovelo ha swi tiva leswaku festival ya mixaka lowuwani xiyimbeleri Benny Mayengani the president hi vona lava va kumeka va ri eka nxaxamelo wa tinqambi leti nyanyulaka ntshungu. Kambe eka lembe ra 2023 hi vona xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlhuvu va ri eka nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta va ti karhi ti nyanyula ntshungu. Mr Post va fike va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va vekela postara ya vona leyi kombisaka leswaku hi sikunkulu va ta va ri kona erivaleni ra mitlangu ra Impala Park ePhalavurwa ku va nyanyula ntshungu eka Limpopo Marula Festival. Ivi va heleketa post liya hi marito ya ku hi fike njhani la i nkarhi wa Xikwembu so wu fikile a hi hlanganeni kona. Loko va kala va vula leswaku hi fike njhani la swi hi kombisa kahle leswaku Mr Post na vona swi le ku va hlamariseni leswaku va fike njhani ka ku va ku kumeka ku va vona lava nga ta va karhi va nyanyula ntshungu erivaleni ra mitlangu kumbe eka festival leyikulu yo duma swinene ya Limpopo Marula Festival leyi endliwaka lembe na lembe. Se swa va hlamarisa na vona Mr Post. Loko hi languta eka nxaxamelo wa tinqambi leti nga ta va ti karhi ti nyanyula ntshungu hi sikukulu, xiyimbeleri Benny Mayengani the president a va kona eka nxaxamelo lowuwani. Loko hi karhi hi swi dzahadzaha kwalomu ka swiyenge swa mabulu, van'wani va kumbetela leswaku Benny Mayengani the president va nga va volo ala ku kumeka va va eka nxaxamelo tanihiloko va tshami va vula leswaku a va lavi va kumeka va va eka gigi yin'we na xiyimbeleri Mr Post. Se swi nga endleka leswaku vakondloteri va gigi a va lavi leswaku Mr Post va va kona xikan'we na Benny Mayengani eka ntirho lowu fanaka. Ende ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president va hlamuseli leswaku vona a va tsakeli leswaku va va eka gigi yin'we na Mr Post. Se swi nga endleka ku ri xivangelo xa kona, kambe ko va mhaka leyi ngo kumbeteriwa a hi mhaka leyi nga tiya kumbe xani yi nga tiyisisiwa, ko va mavarivari hi ngo swi vula mavarivari. Eka paseka leyi humaka eka yona ndzi vi na nkateko wa ku kumeka ndzi va eka gigi leyi Mr Post a va rhambiwe eka yona eka Nkavele, naswona Mr Post hi nkarhi lowu va karhi va nyanyula ntshungu va vuli marito ya leswaku i nkarhi wa Xikwembu se wu fikile hi tshikeni hi tirha. Se mi ta kota ku swi vona leswaku Mr Post va kota ku swi twisisa kahle leswaku nkarhi wa Xikwembu se wu fikile leswaku va tirha. Loko u languta Mr Post va le ku tirheni kahle loko swi fika eka tlhelo ra tigigi, va karhi tigigi va tikuma swinene, naswona hi swi bela mandla sweswo ni vona ku ri ku boxeketa lokukulukumba eka xiyimbeleri Mr Post. Leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.